Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam, intay ibasa ti Filipos, Kapitulo 3, versikulo 13. Lipatak amin ang napalabas, kat ipakat ko ti amin akabaelak, amang gunod iti adda iti masangwanan. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Kasangsangpot mo laeng, Greg? Wan, Carol, pasensya kan, no naisturbok ti pannaturog mo. Okay laeng. Ngam apay anala daw ka nagawid. Nag-overtime, Mac. Ado nga min ti inring Pasko iji opisina. Amangan mo't no agsakit ka iti sobra kinagagit mo. Saan Gansan mo nga min nga ibagbaga? Nalabas nga min ti kinagagat mo. Saan mo ko maaparigatan unay ti bagim? Numapukaw da ka. Kasano kamin kadagiti anak mo? Di ka agdanag, Carol. Amok ti araramidak. Apay ka di analaos ti panagsalukag mo. Idinto ta na saya at matibiyag tayo. Dakal mo ti sweldom. Akas accountant iti kumpanyayo. Kaya't ko nga min amaitid ko ti umno akasapulan dagiti anak ta. Kastamat, makatulong ta kadagiti naganak ta. Delia, sa dinutayan mo. Adak dito'y kusina manang. Umay ka dito'y. Ay na, at dan samot milagro ita kabakis. Anya milagro manang. Itaman pa'y nga umayak asaan ka nakainom iti arak. Ni manang mo't nagsasao kasla mamartag ti tao. Katagpay sumot. Ay, kasla nga rod mad iti marikriknak manang. Iso nga insardan ko pa iti uminom iti arak. Amang ano ipatay ko mo't Nasaya at mat no naka-Ameris Candelia. Ayun gayam, agpaw-paw itmat lang iti kwartam ti anak mo iti Manila. Ay uwan manang, binulan nga agpawit. Nasaya at mat nga rod. Tani, nakakaasi ka. Mabainak nga rod apaw-pawitan ni Greg abinulan. Awan mo't mabalin ko. Kat ni Ricardo ngay, ik-ikan na kamalaang. Ay, saan manang? Tako na nga awan kanuti na itulong ko kenkwana, idagad-adal pa ilaang iti kolehyo. Anya, ay, talaga nagdumada nga agkapsat. Wan, nagdumada talaga. Hello, Manong. Nakaawag ka man? Wan, Ricardo. Kumusta kayo matandita? Di ka matan umawawag. Nasaya at latamat Manong. Bisyak nga min iti negosyok. Damag ko nga rod, kat asensadon ti restaurant mo. Kinapudno na, Manong. Nang lukat kami pa iti branch ti restaurant iti sabali a lugar. Nasayaat nga rod damag na ita, Ricardo. Kaya tangay umas asenso ka baten. Apay numangtad ka mat uray basit nga allowance ni nanang. Anya? Saan ko nga obligasyon day ta, Manong? Isudan to pa'y katawan na itulong da kanya kaya agad adalak pa'y lang. Lipatam ko man tinapalabas, Ricardo. Bakit ni nanang? Saan kunto apulos amalipatan tinapalabas, Manong? Awan inin-intunar na idi, no di tinagbarbartak ken nagsugsugal. Insardeng nantibisyo na. Agpapantay. Nuan niya tiin mula na kanyak. Isumet ti apitan na. Agday ta, naisupot kong dagiti groceries. Mapana kon. Oy, mabit man laeng. Papanam ron-ron. Ha? Ikuha, daddy. Sa dino ti papanam. Ganaan niya ti kargaday tadak kala supot. Ikuha, daddy. Groceries. Ipan ko kumedye balay ni Lola Delia. Saan ka amapan? Ngam, daddy. Kaya't kumatapasyar ni Lola. No imbagak asaan ka amapan. Saan ka amapan? Ngam, apay, daddy. Naibagak kan ti makagapo. Iso asaan ka adagulit. Ngam, daddy, nasingpat kanyak ni Lola, kayat nakngarod. Saan ka amapan kunak? Sige, daddy, saan ako namapan? Kasta ti kayat ko, Ron-Ron. Agtulnog ka kanyak.
Ay, awanan. Saanan nga agbaliw ti kabsat ko. Inaramid mo tinang palagip kan kuana, Greg. Saan mo matatangal tirik nana? Kaya't ko lang matapakawanan nan ti inami. Ba, nagasaan na pa'y amaaramid ita? Kaanun to? Intun awanan ni nanang? Ay, saan ka nga agsaw iti kasta, Greg? Ikararag takit di ti kabsat mo. Ay, day talangan ti maaramidan ta, Carol. Tas anak matapulos adenggan ti kabsat ko. Malagip ko man. Apay mo ten ang nagbalin amang nginom ni nanang. San asigud akas jay ni nanang. Ngam manipod pinanawan day di tatang. Nasursuro na magtan ti aginom. Ay, kastagayam. Ay, Juan Carol. Saan na amaaklon at tinalikudan na kami anaming pinsan ni tatang. Idiubing kami pa'y. Aldawon, Adelia. Di ka pa'y bimangon. Ay, si kamat gaya man ang Pilar. Maululawak ngamin, nasakit ti ulo. Ay, sus, ang mga noan niya daytan. Impakaamom ka din kini, Greg. Ay, saanan manang. Diyak kaya't apagdanagan nakpay. Ang umnaskan amaamuan dati sasaada maating ko. Ay, saanan manang. Diyak kaya't nagparikot pa'y ni Greg. Diyak kaya't ama isturbo iti trabaho na. Ay, unay kamutan. Ad-ad ang agparikot day dyan, o dadakas ama pasamakan ka. Mabainak namin iti anak ko, manang. Anya ko matipagbainam, kat anak mo mat day dyan. Sa anak ang nagpakaina kadakwad ang agkamsat. Ay naating ko, lipata mo na ita. Nasingpot ni Greg. Saan na pinanunot dagiti nagkurkurangam idi kadakwada? Dayta nga ron tinalabos sa pagbabainak kwa na manang. Saan pulos ang nagimula iti sakit tinakam kanyak? Apay nga imay ka dito'y balay? Awan ka di kanemon, isong imay ka? Ay, saan? Ricardo, imayak taha umayak. Sige, mabit lang ha. Alam dito akwarta, ket pumanaw kan. Ado pa iti aramidak. Saan kwarta ti gagarak, anak ko? Itala nga talyawan nak, nanang. Tanasaya atan ti biyag mi. Ngem anya ti inararamid mo idi ubing kami pa'y. Irresponsable ka nga ina. Pakawanan nak, Ricardo. Nagbabawya kun ti amin. Naladaw daytan apa nagbabawim. Saan kun akasapulan pa'y. Ala, pumanaw kan dito'y balay. Panaw. Agyaman na, Carol, bakat gapu iti kinasingpat mong asawa. Agdrama ka manin, Greg. Ala, agawi tayo nga roden iti probinsya. Ba nagapagyamanak ka, Carol? Takadwa kayo iti anak ta nga agawid iti lugar mi. Kaya't kumat makita ti kasasaad ni nanang. At dapay gayam sakit nan. Ay, naimbag ka pa'y. Takayat mo makita ni nanang. Uray manugang nakalaang ni nanang. Ngam ti kabsat ko. Di na pa'y mapasyar ti inami. Katagin na sinigdalaang. Di tayo matmabalin nga inakman ti kabsat mo. Day tangarod kat. Namin ano nga inawagak ti cellphone na tapno palagipak. Ngam natangkan ti puso na. Ikararag tayo laangan amalawlawagan to ti panunot na. Juan Carol, tay naramid ko matantibiyang ko. Ngam awan mabalinak, tapno mapunas ko, tinalabas asakit tinakam na kaninanang. Kalahat samat ti panagawid yo, Craig. Unanang, naglibak iti trabaho ka, tapno makadanada ka. Ang naperhuisyo kayo ba't una yan iti anak mo kan asawa am. Ay nanang, saan kayo asabsabali? Tada kayo, tiinak. Anak. Kugayam nanang, ipakita ka iti doktor. Kayat ko, lumaing ka kuma. Ay, saanan anak ko? Agimbagak tumutlaang. Apay ngay nanang.
Ti kayat ko, agpa-check up kayo. Tapno gatangan tayo ti agas yo. Kwarta manen dayta, anak ko. Nanang, saan mo apanunutan ti gastos? Siya kung ti makam mo. Nagsaya at kaunay, Greg. Mabainakan ka. Ngam, ti Adim, nalaos tigura na kanya. Di nak mapakawan. Saan mo napanunutan dayta, nanang? Agbaliw tumutlaan ni Ricardo. At iti kapem, Greg. Agyaman na, kanti Pilar. Nakita ka dito'y puunti mangga na katugaw. Iso nga intimplaan ka iti kapem, baro. Agyaman na kan kanti, ha? Dinsamot maibos ti panagyaman mun ka anakan. Dakal abanag, ti panangipakaamuyo kanya iti kasasaad ni nanang. Saan akayat ni Delia amamuham? Ngam siya kun ati nagdesisyon. Banag apagyamanak, anti. Aywan gayam. Ay niya ti resulta ti check up ni nanang mo, baro. Naduktalan ti doktor na. Nga dadanom ti baga na. Anya? Dayta ti resulta ti laboratories na, anti. Anya ti ko na ti doktor ngay. Maala ka di pa'y iti agas ti sakit ni Delia. Oh, apay akaslas saan ka makapangan, Ron? Saan mo kaya tisidain? Kwa, Daddy, kaslawan ganas kwa mangan. Ne, apay ngay. Ket no agkakaimas ti inluto ni mamim asidain tayo. Diyak mo, Daddy. Kalat analagip ko ni Lola. Anya, taapay analagip mo day diya, bakit? Bakit? Kung kunamlaan kini Lola, Daddy? Agpay sumat. Bakiten? Ngam, Daddy. Santa na pagsaritaan day diya, bakit? Tamaykat lang tiganas ko. Apay adiyo mapakawan ni Lola, Daddy. Oh, saan mo nga ammo ti kinadakas na nga ina? Pinanawan na kami iti day di tatang. Binaybayan na kami. Awan ti inararamid na iti inaldaw, no di tinagbarbartek. Daddy, nag-self-supporting kami kini Manong Greg. Iso nakaadal kami. Kakaasi kami idi. Adu arigat kan sakripisyo mi iti manu atawan. Ngam napalabas day din, Daddy. Saan mo maawatan ti rigat ko idi, Ron? Ngamin, mayat tibiyag mo ita. Ket gapuday ta iti kinaresponsablek nga ama. Saan abisyo ti into narek? No di ket pinaduras ko ti panagbiag tayo. Atuyin dagiti agas yo, nanang. Orasan tap nagtumar kayo. Ay na, nakababain pa'y kan Carol. Sikapay timangtad ka dagiti agas ko. Embilang kamutan nga inak, nanang. Iso adi kay agbabain. Nasingpot kayo launay nga agasawa kanyak. Ala ni nanang. Kaya't da ka apagserbian, itatag sakit ka. Maisturbo kayo launay kanyakon, anak ko. Mababain akon. Saan mo ko maapanunutan dayta? Ti importante ita, kati pa naging bagyo. Carol. Dayta ti kayat ni Greg. Kaya gimbag kayo, nanang. Uwan, anak ko. Kayat ko pa imo tiagimbag. Iti kasta, masulnitak amin ang nagkurangak kadagiti anak ko. Dayta ti kayat ko amangag. Mismo anak kayo, kat kayat tiyo ti agimbag. Nakapasyar ka man, Manong Greg. Nasaya at mat, tanadanon ka, Ricardo. Apay ka di, Manong. Sakat kaslagap apura ka. Kaano kayo pa nagawid dito'y lugar tayo? May san na dumingumi dito'y, Ricardo. Kat naglibak iti may sabulan iti trabaho, gapukan ni nanang. Apay ni nanang? Kimaro ti sakit na. Awan ti ikirkir ing dagitagas na. Iso ang nagdesisyon na ka, nga ipaupay raklangan.
Naskan nga ikatanda ti danom iti barana. Anya? Juan, Ricardo. Imayak, tapno ipakaamukmat kan ka ti amin. Manong Greg. Amok asaan mo akayat apasyaran ni nanang. Gaputan na sakit tinakamukan kwa na. Ricardo, kaano kang agpakita kan ni nanang? Inton awanin? Saan munton ang makasarita? Nubang kayan ni nanang? Greg, kumusta ti pa nagsarita iti kabsat mo? Ay, kasjay latta natangkan latta ti ulo na. Pinatangkan ti sakit tinakam na, tirik nana. Banag asaan arumbang, saan ka di? Ngam saan mo ang mababalaw ti kabsat mo? Ngam, adamat lakan kwa na dayta. No taginayunan na latta ti sakit tinakam na. Sa bagay, husto ka. Bakatan ni nanang. Apay siyak. Agpada kami matanabaybayan Ngam sa anak anagimula iti sakit tinakam kan ni nanang. Ay, saan mat nga rod nga agpapada ngamin ti panunod tayo. Kat ituloy tayo latta, ti pan nakaopera ni nanang. Sa dinot napnapanam, sakat intulod nakapay ni Tito Magreg. Nakitam gayam, Daddy. Juan, ngam sana ko na rimon. Napan ko pinasyar ni Lola, Daddy. Anya, sinukon nakita ni Uncle Greg iji pagadalan mi, idi na-dismiss kami. Pinalubusan ka kadi, Ron. Agungat ka kadi, Daddy, tas sa anak nagpakada. Wenno agungat ka, ta pinasyar ko ni Lola. Nalaing ka ita na sumungbat, ha? Awan mo ti sakit tinakam ko kini Lola. Iswa kayat ko apasyaren, Daddy. Nang runa ita, tagkakapsut launay, gapoy iti pan nakaopera na. Anya? Naopera ni Lolam? When, Daddy? Kat, gaputan na sakit tinakam yo kini Lola. Uray saan yun amapan pasyaren. Anya? Kumusta kayon, nanang? Agpaiso ka di asi ka da ita, Ricardo. Sada ka di agtagtagay na plan. Pakawanin nanang. No itakla nga umay. Maragsakan ako na yan ako. Taimay ka. Uray numatay ako. Saan? Di kay kumaksaw iti kasta, nanang. Agbiag kayo pa'y. Sika tinapayak na inururay ko, anak ko. Pakawanan na ko, ma. Iti ano ang basol ko kada kayong agkamsat. Iniubing kayo pa'y. Saan ka mapabasol? No saan na ka mapakawan? Nakaamiris ako, nanang. Nagpampanunutak. Napakawan kayon. Anak ko, agyaman ako na. Saan yun napanunutan pa itibilyo dito ospital? Siya konti makaamo amang bayad. Ricardo, pudno ka di tinangag ko. Pudno, Manong Greg. Kat pakawanan nakmet. Tanabayag apanawen. Apinatangkan ko ti pusok. Ti importante ita. Kat nakaamiris kan, Ricardo. Naragsakitan ni nanang. Wan, anak ko. Nalaos ti ragsak ko itaan. Kayat ko pa'y ti agbiag. Takayat kayo pa'y. Ama ka din na. Talna kan ragsak ti magunod tayo, no masursuro tayo ti mamakawan. Kan magna tayo adiretso, kat saan tayon nga ikita pa'y ti mata tayo, iti malikodan. Kat ibati tayon dagiti na ipumpan asakit tinakam, kan madi apanunot. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Isurat para iti radyo ni Marilyn Masadman. Iti direksyon, Virgie Paclay.
Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.